aga pak do ngeletu na rekode na salawat telo Korea. Na sabak magi dia na letu. Na dia na tak buka pintu na lagi. Kira. Pada di maka na melo itabo ko boleh na dia na tak buka nang kamo pa pintu batang ay. Mapamulay ade ng kami mana pintu na. Ang kato pintu lopong, kato pintu kamar. Dia nulit tamay na pak buka na goncin na yaro salawat. Yang penting masalah kita namu makan bami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Meki baca salawat Ibrahimiyah. Ya alaika ma shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Suku ya lo. Ya riasa salawat Ibrahimiyah. Iya naro salawat kami na suku menurut hadis Bukhari Muslim. Jadi salawat Ibrahimiyah. Ya kau tulis baca yaitu akasiratu ko ni Jumai. Lai janji yaitu tahu syafaat ko nabita. Yang kedua, dia nama cipi pakalinon na yaitu tahu latu Jumai emang